Vrydag man. Hey man, hey. Lekker Vrydag. Guys, dumelang tlekile ho putsi. Jesu. Guys, lekker Vrydag man. Lekker Vrydag mense. Lekker Vrydag. Lekker Vrydag mense. Guys, dumelang. Mga bluma rabona hana ohla. Mga bluma rabona le mga katibena o hana ohla. Hla anyane fela batho ba bona. Hlahle. Ke tlo duna dilipelo. Okay. Lekker Vrydag mense. Guys, ke lo hopotse yo. Hi. Hey. Ay. Sure. Nkawe na hlebile. Bebe ke tlo dina dilipedi tla bo. Okay, wa hana o hla. Ke tlo Guys, lekker Vrydag mense. Lekker Vrydag. Ke kopa re etseng show. Mata. Mata puntu. Macho mama. Macho puntu. Hi man. Lekile la ha o rata motho. O rata motho. E ka roka thawela. E ka roka ya kerekeng ka yona o ikentse mo. E ka roka ya kerekeng o ikentse mo. E ka roka ya kerekeng o ikentse mo. O ntse re lae Jobo anyoloa. Jobo adula. Ubuntu. Guys, lekker Vrydag mensen. Lekker Vrydag mensen. Lekker Vrydag. Ke a le rata ntse ke le hopotse man guys. Ntse ke le hopotse kopa tima light ya nfela. Kopa tima light ya. Yo. Lekker Vrydag mensen. Guys, kan nete. Ikai na yana yi. Ikai jol. Ile kai jol. Yo, Yo. Oh. Hell. Guys, que vous pouvez sonner la dilatation. Attends, maman. Attends, puntu. Hey! Guys, lekker Vrydag, man. Harbuen, guys. Lekker Vrydag, mensen. Harbuen. Guys, harbuen kam. Retobaka sex. Lekker Vrydag, harbuen sex. Rubaka sex, guys. Nothing else. Kene kilo hopose, guys. That to other week, ilega sukudisa ki network. And sukudisa network kabaka kwela. Then that week, phone aka into Facebook aka ni blocked. I don't know what happened. Facebook aka ni blocked. I don't know what was happening last week. Kena na bar lawyer can net. So guys, ki kopa ki ne ki bue. Se ki be amona please. Yo. Hello. Ikarin kaya ka na kiriki mo tu.
Karen kaka na kiriki. Kargai. Guys, are we him? Today ki batar to banga din to tepedi. Today ha kili grachin somewhere, ne? Ha kili grachin kia somewhere. Then ki kopanali this guy. Oro honna Dr. November. Guys, it's kala le balakre. Leger Frida harubaka sex. Please, rubaka only sex. Le ankuta kre. Kia utwa hada ne guys. Kia utwa. So, ki kopanali this guy. Oro honna tate Dr. November. Ebele ing tsang hore. Are ke na le motho ka ke mo ratang a holo but ke sokola o khama a ke le utima hae. This guy or ntate Mruti ibile wa ngwara or sister tsa kubet a kunjetsa mare ke inyetsa more ke sokola o khama ha ke le utima motho wa ka ke sokola o khama ka pula ka kaofela. And I love this woman. I like it because can nnete I like it because can nnete Kamorata, this guy, this lady, but Kisukula will come. That's here, I read that he gets even to Sukula will come. He quotes in Sukula will come only mood. What about 20 million guys? Most of the time, hallelujah. Yes. So, kiri who this person? Ke go pa shebelle shu ya ka today ke ba tla to ruta ka ntwe ya ntwena ya se gone o khamisa batho. What's ba guys? Ya pele ke ba tla to ruta ka yona ke ho tseba o khamisa partner ya hao. O kwazi, it's very important hore o tsebe ho khamisa partner ya hao. A khamiso kwena. Guys, ke yone ke batla go bua ka yona. Ke yone ke batla go bua ka yona. O khamisa jwang partner ya hao. Ntle le hore yona e khamise, ne? But wena as a person o mo khamisa jwang motho wa hao. Hey! Ke batla go bua ka yona eo. Ke a pele ke batla go bua ka yona. Ya bobedi ke batla go bua ka yona. Ke a hore o position jwang motho wa hao. How do you drive your person or aye to your position e tlo etsa mo rutlo monate? Wa bona topic ya ka tsa ka ke dintho tse pedi today. Re tlo bua ka hore o khamisa jwang motho wa hao, o etsa jwang hore motho wa hao a ntona ka ya tabua hlebana skela re tabuile ke a le kopa hle e tjena skela re tabuile e jwalo. So ya pele ke blela this guy ke re no ke kopa mmamele mantsiba ke tlatla ke bua ka ntweng hore re na le mefuta mmedi e ya o khama, ne? Re na le mofuta wa pele wa hore nna ke ikhamise, ne? Ke ntse ke eva sex le wena be ke khama ka bonna, ne? Ke ya pele. Number 2, re na le mofuta wa bobedi wa hore wena as a person eo ke eva sex le yena o be le tsela ya o nkhamisa. Ke tsona tse pedi fele tse ba ka tloba ya pele ke ya hore o nkhamisa jwang, ya bobedi ke hore nna ke ikhamisa jwang. Now yana ya ho ikhamisa ya hore motho a ikhamisa ya hore motho ibe yena etsa hore wena o busa etsa hore motho a khame e bile hore motho o ikhamela ka boyana ha ona ntho go tshwale ka ibana ba go gai skela tsamaya hai skela tsamaya jona nawe yeno go yo what Hey, Luna. Hey, guys.
turn to a dangerous, if it turn to a dangerous, when they have a sex, it's when your partner I kamisa. When I start to kamisa mutuao. That thing is very dangerous. Do you know that when osatibo kamisa mutuao? Do you know that mutuao akai kamisa, but asaka I kamisa ka libitan ka fantasy a fantasize ka somebody. When osatibo kamisa mutuao ka buena, do you know that mutuao aka kama ka fantasize ka somebody? Luna ke kopa o repeat. Guys, ntoro skats about kamisa motho wa hao ibe yena ya ikamisa nka buyena ikaba mosadi ka ba monna, but it is totally dangerous when your partner ile yena ya ikamisa but I have a sexual way. That thing is very dangerous ke go politse tsa sephiri. And most ya banna ba bangata, most ya basadi ba bangata ba tse bokamisa banna ba bona, ha ba tse bokamisa di partners tsa bona. Di partners tsa lona di a ikamisa ka botsona, ze a ikamisa ke tsebe be di a ikamisa. And guys, it's dangerous for your partner yena I kamisa, because when your partner I kamisa ke tlo jwa tsa o tlo tseba jwang when your partner o mo kamisa le ha I kamisa. Ki hlalose ba ring yes hlaisa e re fela yes ka monwana nketsa ba ring ki explain hlaisa buambon ba ring ki hlalose ki explain sapa sign ya monwana kapa o re yes kapa explain buang what's it huh khawana lwe ke tla jikisa camera ke shebitsa ho okay, laissez-moi Arias. Laissez-moi Arias qui est chalos. O tsiba jwang when o kamisa moto. Pour nous Arias, et moi qui m'en rappelle. Amélie Arias, c'est Hameti Arias, c'est Lina Arias, c'est Homoto Arias, Tando Arias, Mando Arias, Shazi Arias, Mazanke Zulu. Yo, Arias qui le boukhil Arias, Ma Arias, Faith Arias, yo, Tumi Arias, Dija Fancy Paulina Arias, Leiza Arias, c'est Homoto Arias, qui le boukhil Arias, Manga Zangu Zulu. Yo, Manga Zungu Zulu. Arrête. Na mamele na ke tsebe ke tla le ruta go fihlalla nene ene le no mpitsa re ke tla le ruta practical le antena le no mpitsa once ke tla le ruta ntho tsena practical. Now when it is not right to your partner I kamis ke kopa re qale mo before ke tlo explain it is not right for your partner or I kamis. It is not right, because when your partner I kamisa honali a great possibility or aka kamisa ke o fantasize aka ex high, not because aka miswa kwe. There's a great possibility or your partner aka kama ka fantasy a fantasizer ka ex yeah luna a little bit to be sexy the dangerous job. Do you know that somebody can fantasize somebody can fantasize aka ex mara eva sexual when no ex uchaze ke kurube excited or chatting ngwanona ke mulisa kapa mosadi o ka mulisa kapa motho ka ke mulisa kantino ha lisi kwena but wa fantasize. So number one here ari kalimo wa bona when once there's a movement or when your partner awuyetsa
kapa there's a position yeo reng ha partner ya hao a ya ho yona o tlo re mona teng o tlo khama. Now ke kopa le nkutla bana baka le mmamele ka kuhle le nkutla when motho wa e le yena ya ho khamisang ne if your partner e le yena ya etsang gore o khame a ke tsebe because ba bang ba lona bothata ba lona gore ha le bue ne there's a movement kapa there's a position reng when motho wa a etsa o butla jwale mara baby ha o etsa jwale o tlo nkhamisa baby o tlo baby ke tlo khama hle baby ke tlo khama wa bona motho ka re baby ha o etsa jwale ke tlo khama baby ke tlo khama baby when baby ha o etsa jwale ke tlo khama. You must know that to kwena jwale ya mokhamisa when motho o etsa baby when how o etsa jwale baby hle baby how o etsa jwale baby hle ke tlo khama baby o tlo nkhamisa hle wa bona motho ka re baby o tlo nkhamisa baby how o etsa jwale baby o tlo nkhamisa Jesus la bona mos baby hle baby o tlo nkhamisa sfapana. That is why ho le bohlokwa re le communicate. That is why ho le bohlokwa re le communicate because when we communicate le tlo khona o tlo khona o understand gore motho na community o khamiswa kwena o khanyiswa ngoka o rutiswa kwena kapa wa ithuti wa ikhamela nje ngwakhe wa ikhamela nje. But when le communicate o tlo tseba now ke rata mona mo tabeng ya gore when o batla o tseba gore kwena ya khamisa partner am o tlo mutlwa ka ho bolella hore baby when o yetsa jwalo hle baby tlo tsa re ke khame le o tlo tsa ke khame then when your partner aka blunt you need to understand jwalo there's a place there's a position you reng ha o lo ho yona aba feel or aba utlo o tlo khame now and that position batho ba ngata ba tseng the basadi ba bangata le bana ba bangata ba itsebeng ntwe na hore do you know that motho that is why ke re nna ke rati sex tsena tsa lona tsa batho ba batho a ke rati sex tsena tsa lona tsa batho ba batho bo vutu tseno he ke tsona tsa fake of faker a ke tse libitsa in fake of in fake they are fake out sex in le fake a bohloko but ke batla ngutlo do you know that Ntoyania when they have sex and then movement our partner how aka director penis ya how or we batla kai na ke tsibiruki le tlo nkukana movement wa partner ya how the way I'm moving ngate aka move ka tsela ya o director penis ya how we batla kai. Now then when umu o honor movement wa partner how the way I'm moving kate movement that is all tshwantse when we have a sex le partner how o tshwantse le di movement tsa motho ao o di consider because movement tse di hona le motho ka se nga o bolella ka molomo re baby iya etse jwalo hle kapa yaka ba tlo bolella ka body ya hae ka movement o tlo mona a move ka tsela yong then that movement o director wena as a man hore mosadi na movement ya wa o director o batla hore penis ya o e mo otle kae ha rena ke tse nna ke tse bihle na ke tsebile nkukla movement now movement wa partner ya especially runa bontate you how le monna you tshwantse mamele movement wa motho wa ha or o move atwa because movement o mong ha se movement fela but ke movement o directing penis ya ha or we batla kae penis ya ha then ha le mo o tlo utlwa e mo tla o bolela re baby ya se sa o yetsa e mo tla o tsa re baby ko ra o yetsa jolo baby hle o tlo nrutisa ka speed o bana mo thaka re baby o tlo nrutisa baby ke tlo ruta hle ka speed baby wa o yetsa jolo o tlo nrutisa then you must know that go ena mo khamisa motho wa jwang di tsotsi ke tsena
tsebo yona na mewe ditsotsi ke tsena tsabo yona na mewe utlo mothasa hoeletsa utla sa hoeletsa yo why ba sa o fi post minister of sex e ka re galo ba kakata ai I was having a bad day, but in that you put a smile on my face. Thank you so much. Guys, ditsotsi ke tsena tsabo utlo mothasa hoeletsa yo baby tsano ke ditsotsi tseo ga mamene zo zinto abona manu boyo utlo mothasa re ga mamene ke mamene ditsotsi tsena tse hlotseng because a ka se gone o bolella gore baby ha o yetsa jwalo o nkutlisa monate ene baby o tlo etsa gore ke khame because when mothasa o bolella how yetsa jwalo and when mothasa o bolella baby how yetsa jwalo kapa baby ntwe yetsa it don't khamisa you must know, if mothasa o bolella you must know that person kai ke tsotsi you must know that person kai ke tsotsi fapane ke bo mamele you must know that when mothai khamisa fela utle fela mothasa dia khamba ke a rota you must know that ntwe ke le mene ke le mene ke upa lunkutlo o tsebe ntwe ke le mene bana ba bang ke bana ba ikhamelang ba ikhamisa fela because I love fantasize ka mama a good sex guys. It's a good sex you lo gona go communicate le o gona motho gona o bolella gore baby and baba motho ka ba bolella tla ba bolella baby please don't do that baby ke tlo come baby are stop anyana o tla motho bolella gore baby are stop anyana ke motho ka ke kopa are stop anyana fa motho bolella baby kopa motho o jotsa are stop motho o jotsa fela baby ema hanyane when motho baby ema hanyane wa feel yourself o tlo come then come on to this person are ema hanyane wa bolella so ke tlo come and when motho ke tlo come it means there is something about there's a position yo gone we master ya high there's a position yo gone we master number 1 number 2 re na le mefute mmedi ya o master the position tsa lona basadi ibile imiraro we've got 3 types of way tsa o master a position tsa lona le basadi the first one position runa re le bontate kopa lena le mamela when only the first one ya o master position ya partner ya it's when your partner au blella baby ke ya udimo kapa baby thewela class baby ya kwana ke apeli ho master a position because ke bui ke tlo bua ka o khamisa le di position bo hloka ba di position now ya pele ke ena ya ho master a position ya partner ya hao ya pele ke ena ya hore motho o bolele re baby e la class e ya udimo baby ke ya ka ke apele when motho direct au bolella that is why o le bohlokwa when re have sex o tshwantse re communicate tloelangwe ntho tloelang ho thola jwale ka eka rote le ditopo tsa di moshara tse shweleng death of the accident of the swing of immediately ona le batho ba ntenang o fumane motho a thotsa itse tu gore le have sex o thotse ha le bui ha una sex e borang and ha una sex e frustrating jwalo ka batho ka sex ya batho is non communication ha una sex and e etsa hore le sukule ho masterana sex is non communication kana ko yo le have sex e be le sa communicate that kind of a sex e etsa hore le sukule ho mastera position tsa lona as your partner. That is number 1 because really re gona ho bua position ya ho nka master if re communicate na lwana during sex unjwetse re baby ya louding baby ya la fast baby ke rata o yetsa jwalo baby just be slow baby just be slow na halunku man halunku
tlabeletsa di sign language lona le etsa di sign language ha le bue le di mumu le etsa di sign language le ahlama ni akhamisa le ahlama le etsa mehlolo ka nako tse ding re bona ntho ahlama but sometimes it's very important to communicate verbally so le bue because when le bua o thusa motho wa hao hore a master position nina msebenzi wenu kukhamisa ha le qetile le kwala mahlo ka re libina national anthem of South Africa. Yes no fumana motho a kwetse mahlo a thotse o tla nna etse di sign language ka mlo le etsa ka re ho tletsa national anthem national anthem nationalism. That is why it will be difficult for you to master position because I don't communicate. Jalo tshwantse motho ana ipatlele jwale motho tshwantse ana ipatlele motho because ha hona ntho bohloko jwale ka o ipatlela position motho ha hona ntho ye bohloko jwale ka o ipatlela position because even if nka master position I mean ke batla hore I need to master the position ya how third nkana ka ipatlela as a spice ke spice afela ke eda monate langutla ke eda monate but I need to master your position and kuenda ya ka nthusa go master a position ya ka hore o ntjwetse. That is number one. Master a position, it also help to master a G-spot because when you just are baby ya udim baby ya classic talk baby you just be slow baby hona mo baby hona mo baby up baby khona bo hle o tla thomnat baby imnat hona mo baby ke rata ntho ntse yetsa ke tsebe ke baby o tla ke rata ntho baby hle ntho e yetsang imnat hore ntho imnat baby hle ntho e yetsang imnat sheba by doing that o yetsa hore motho master position ya hao and o yetsa hore motho a tsebe hore o yetsa hore motho a tsebe hore o rata ha yetsa eng o yetsa hore be easy hore motho a tla gona o tseba hore o rata eng lona le thotse le etsa di sign language mo o tla fumana le hula di pillow case le etsa le ahlame fela e ka ruti into funeral parlor of the death of the swing of the into of the mortuary of die le thola fela tla fona motho a hlame fela le a khamisa le etsa mehlolo fela mara le bua kanti is very important ya bua ke a pele ya bua. That is number one. It's very important to blela motho wa hao. Even if motho yetsa movement o monate, you need to tell that person or baby I like that ke a rata ntho yetsa baby ke rata o yetsa jolo baby ke rata ntho qeta o yetsa baby a ke tse buentse but that was nice jwetsa motho wa hao or that was very nice. Not unless le ratana le batho ba le sabarateng hantle le tswa fumana le kwetse mahlo ka roti le tshwere memorial service le kwala mahlo ka roti le tshwere memorial service lo fumana motho a kwetse mahlo ka o bina national anthem yona ntho e ka re ke memorial service ka pa ke national anthem kore ka re ke national anthem nkosi sikelela e ka re letsa nkosi sikelela I South Africa Ekarletsa nkosi sikelela ai hle ekare libina national anthem of nkosi sikelela ufumana motho a thotse a kwetse mahlo ha ona mohlanga bua le ntena hampe ke a pele ya bobedi. To master your position ya motho wa hao ya bobedi ke ane ke buileng ka ona movement
mamelang movement ya motho lona bontate tloela ngo tlola e ka ruti le etsa jumping castle yes bontate o tla fumana motho a tlola etsa se ka ruti e ka ruta jumping castle fumana motho a etsa tshela ka e ka ruta jumping castle bontate tloela ngo kunya yes ye kanu tloela ngo kunya lona ha le fetše le a kunya lona bontate ni a kunya ha ke tsebe ka sekgowa ke eng ha ke tsebe what kunya ka is to kunya ke ma is to kunya is to of man if one would take a red and jumping castle. I nugget it a well enough salamin. Yo pause. Oh mudimaka ayilona namuthu aka ke mosotho uthi namuthu aka ke mosotho ha tsibi sekgowa ha ke re baby I'm coming ke tlamehile ke itlhalose ke tlamehile ke etse jwa ke tlhalose dintho dingata ke tla o thusa ke tla ke tlo araba ona jole o ngopotse ke tla ke tlo araba bontate pela ngukunya e ka rothi letsa jumping castle very important ho mamela motho wa hao now here's the thing e ke ratang here ho babang ba tlo director positioning yo ai batla ka potla director jispotong ya hae ne motla director song it's very important or sometimes lele bomme you must hold your partner you must also hold your partner umotshwara then wa mo director lo onkutlo wa mo director wa mo tshwara but ha ntse mo tshwere wa mo director hore o batla aye kae you direct your partner if you are lazy how ba tlo bua mo director ka ntho ka mo tshwara wena mo tshwara o gona mo director o matla kae tswale lona ba bang ba lona o tla fumana le beile matso e hlohong tjena fumana motho entse tjena motho o robetse tjena ne o tholo robetse tjena e ka ruti o ntho o mra motho ha mathagiso le ntena hampe fumana motho a robetse matso hlohong until you can use your hand to direct your partner o motshwere batwa mo director o batla hore aye kae you direct your partner le yena ntateno ya ka odima ha le bona bana ba lona ho tshwantse ba mamele hore ha o motshwere o muisa kae that thing is very important or when your partner au holdile ntate when motho wa au tshwere tjena o tshwantse mamele hore o hulela kae o phusetsa kae so lona ha le mamelo ha lona o tla fumana le tise dinoka bontate ni qinise ni tise o fumana letsa jumping castle of them in I get to be now it's very important to allow to hold your partner then how can you one more director hang o director o sa bui then one more director or umatla then o gona mo director if o matla class wa mo director very important
ke a bobedi tsela e a bobedi ya o master position ya motho wa hao hore o batla penis ya ho kae ke tsela ya bobedi ya boraro tsela ya boraro but yeno yona he e tricky ya boraro e tricky haholo especially for batho bana ba nonneng haholo especially for bontate bana le makeup that one is too tricky haholo because ya boraro ya o director motho wa hore batla hore a ye position a ye kae penis ya ye kae ya boraro ke yana ya ho when your partner anta le busy ka wena then abaphama like this ne batlwele robala tje bontate le emaila bana ba batho ninzimela abantwana babantu le emaila bana ba batho bontate ba nonneng le emaila bana ba batho ya ho director monna ha e batle mama nganga ba batla monna a mamelang ka mosadi a ke tsibure bontate a una ya boraro it is not right for as a man o borobetse tje o lele phezulu le email le tola weekend 50 kg ya phofu ya induna hodima motho weekend phofu ya 50 kg ya induna I go. Because wabana yene ya boraro ya director partner ya director motho wa hore aye motho aye direct to your position what's why yena e batla ne sometimes uphamisa matsoche ne as a man uphamisa matsoche ne ha qetile yena abanga letsoho la hae motho wa hao aba tshwara penis ka boyena weight really 130 kgs cut. Le ntshwara le ke batla o qete ma ya boraro ya hal and that one I can need to thola motho o imetse ka re ke phofu 50 kg ya induna ai motho a dutse udima wa itsefu yes now yenu ya boraro it's so nice very nice because that one as a woman kwena tshwereng penis now you direct the penis yes guys na ke tsingarema you direct the penis ya motho wa hao now luena ntate you allow your partner to direct the penis ke yena I tshware ka menwana ya hae abantsa e wena hesa sa ke tsinga hlalosa jwa yona yenu ya ude ya u tshware penis ya hao ne yenu ya tshwara penis ne wa tshwara
monna this guy motho o ka odimo ne o ka odimo ne but you ntse the reason why I tshwantse ne the reason why I tshwantse it is because for chance ya gore you must be able go tsamaisa letsogo mona so go tsamaisa letsogo mona for chance ya go tsamaisa letsogo so that a gone go tshwara penis ya gago then ibe yena ya tsamaisang ka boyena ke a boraro for that position eo ya o etsa gore le master di position tsa di partner tsa lona ke a boraro ke system ya boraro eo le ke la sebedisang wa e tshwara ka boyena la ngutwa bana ba go gae ke a boraro ye ne a e tshwara ka boyena and that one is very nice because yona both of you both of you now because you must remember tsane tse pedi tse ke di tlhalositseng di sebeletsa only mosadi but ena e ke buang ka yona e le sebeletsa le babedi because qeteleng ya qetelo when ke ntse ke le busy o tshwere penis ya ka letsogo la gago le etsa gore penis ya ka e react worse le wena as a woman o utlwa monate because ba bang ba lona tlo thola gore ebile ne le tlwetse di vibrator so when you use a vibrator no gona go direct because most ya basadi ba bangata ba sebedisa di vibrator so when you allow your partner to hold your penis o mo thusa gore a direct your penis straight to the G spot. That is number one. I mean, when you allow your partner or a hold the penis out, o mo thusa gore a direct penis out, I say straight to the G spot here. And I get out and a little battle boo. Umojoter baby is a more batlan. Baby is a more batlan motor. Baby is Jesus. Oh. Is more batlan. Is more batlan, baby. It direct. Yo. About sorrow, about I. And inally that sauce. Inally sauce. Fire. Now, what I tell you, take it to understand the position too. Now, finally, get sent to somewhere. Moto akamisu kwe. Obana din to take you to those are the things that get on when ebo when akamisa moto esengor moto ai kamisa kabien. It is not right to moto ai kamis. It is not right. No, it is not right, guys. It is not right. It is not right. Now, here's the advantage. When you get my position your partner around, then you need to know the movement. You kamisa mutuwa. Bomme, kwelang ntwena ya uroba la fela hamutonzare hasilona. Do you know what when there's a difference between we kamisa luhuru na kamisa. Kama yaka ya urindaji kamisa. I tshwane le kama ya hore wena o nkamisa yo a ke tse ke a hlalosa na ke kopa ke hlalosa there's a difference between kama ho kama wa o ikamisa le ho kama wa ho wena o nkamisa dia fapana di kama tse kama ya ho wena o nkamisa kama ya hao ya ho wena o nkamisa e gona ho etsa hore
well ntse ke khama o bontso nkhamisa more yes mana ke tse ka hlabisa jwa kore motho untso khama but motho abantsa betsa movement o yetsa gore untso khama o bontso khama more untso khama the more you come is the more you come ha ke tsebila ngutla ma ha ke tsebila itseba ntho eo the karma ya gore motho a ikhamise le ho khamisa motho those di karma tse di a fapana di a fapana yes ubaniti yes King Fresh our men have G-spot also yes skin neti yes skin neti her hona le batho her hona le basadi ba o tla o khamisa kore ha o khama o tlo the more ntso khama is the more moratang kore o tlo the more ntso khama is the more moratang kore o tlo just mosadi no khamisa monate o tlo ya kore one khamisa guys let's mo khamisiwa mara ising let's mo khamisiwa ma kore untso khama untso khama but o boutla o tlo motho ena dansa yetsa tsena untso khamisa o tlo you don't stop to how stop o khama untso khama non stop just utlo kare ha ona le kereke jole kana utlo kare baby tsa monka koleke ya sonta hle baby kurutlo utlo baby ona no lonka koleke ya sonta lona jole lona wan mutakama le musebel ye matwa mudimu Luna, when mutakama wa mushebel. Luna. Hey! Yo. Umdaka chongelelwa. Ha asebel mutu ha kama. Ha umusebele. There's a difference between kama yaka le kama yon kamisanka yona. Zioshukana. Kama tsenu dia fapana kitsibe kima yang kutwa. Haika ba utengwa nkutwa. Say yes. Say yes. Because there's a difference between we kamisa lo kamiswa kimoto. Guys, how not to muna ka kamiswa Jordan na we. Utor baby how na no long kamnelo wa sonta baby kupa yo to mon kamnelo. To mon ka di koleke baby lo yeke. Lona, I'm Nalantin. Guys, give my one difference between Okama, Lo Kamiswa. Eke, Kiona Imunkane, El Kanyani, Arika Itiba, Punu Arika Itiba, Joyce Ari, yes, Emunkiman. Emunarikima, Kiana, Bunyana, Arias. There's a difference, guys, between Okama, Lo Kamisua. Bunyana Liana, Pizza Kadi smile. Kiana Baitziban twin. Kiana Baitziban, Kiana. Kingfish are native. Nulls are yes. Emwikima refuel are yes. Bunyana Liana Abokole. Abokele la mutu yonante zwake arenke kulekele yo kitibintweni how was tosa dem unkaza oro ufita tankite wo bitumela ries kinela ries meria runa nterei tuta. Okay, thank you so much Khomotso Sabata. Thank you letsetse bana baka botata ba lona ha motho baby ke a rota then wena o relax it le relax alona le relax le
le relax a motho baby ke a rota hle lona le a mo shebella a shebelle ntho eo you motho ha tshwanela o ikhamisa o tshwantse wena mo khamisa o mo khamisa yes now o mo khamisa jwang o mo khamisa jwang ene lona hape bothata ba lona le rofo man and how khamisa but ka nako ya o khama guys ha le etse ntho tsa bo velte yo lona yo ai yo lona ka nako yo mothakhama you need to master your movement because karma ha batli disturbance o khama ha o batli disturbance jole lona o tla fumana mothakhama jole le a tsitsinyega le a ai lona ai nina ke ni adipoka ke nina ai lona le ampoka and how muthusa puno how muthusi rofo you don't move how you see movement rofo because karma is something very nice high battle movement e ka reng uthi o tshwere ke sthwathwa yes aslona o tla fumana le khiba e ka re ho le tshwere ke di horis rona le ntena ai na ke tsiri yo alona o mo fumana e chepuwa ko re di be qeteletse phunukile mona o bane le rof o mothakhama o rof and that is where sa coming until because jole le etsa ka re hothi di tshwere ke di feet fumana motha rutla khozula ha e hloke ntho eno lona ha e hloke khama lona nna la ntena hle you just move lona jole le etsa ka ruto o ka rutsere ke di feet motho ha mothare baby ke akama jole wena o etsa mo firifira lona la ntina hle jole le etsa mo firifiri o fumana mothatsi o tsitsinya wetsa ke maya tshonjwalo ke mangareng khama e jole batla jwalo yo lona o fumana la motho a etsa doki style ha o re baby ke tlo khama jole o fumana motho a o phusha ka ditone ha motho a etsa doki style o bo fumana ntsa o fumana motho a ntsa ya lona hey I think to I lona ha nna ke tse ke tla ba le lona o fihlellane wa tsemo o fumana ha motho a etsa ha le etsa doki mohlomong o ka mora o etsa doki style na ha re baby ke tlo khama motho ke ba sa etsa ntho e tseng hlukuhlimpundu moko le hlukuhlimpundu jwale le tsokotsa di bono jwale o di isa ngapha na ngapha re be re lahle stepe man le tsokotsa di bono o fumana le di isa hodimo le tlase re be re phazamise ai suka hai nalantina malantina fumana motho a sa tsokotsa di bono tsena impundu e hlukuhlako fumana jwale zisiya ngapha nangapha impundu ni hlubuhle impundu kore fumana di tsitsinya di bono tsena e ka ro di hlohlora le rwele ka tu o futhule le twile mpundu ka ro o hlohlora le rwele la di bono kore o di hlohlora o di etsa ai lona man yes ai le tsara so di hlohlora haholo ai yo le tsara so di hlohlora haholo ai
Yo, yes! Kiriamet Ari, na Ari kya kama, Ari ke moshapa ka di hazard kyona. Ay. Kiriamet. Hai! Wabona when motho wa Ari kya kama. Yes. Ubo moshapa ka di hazard. Yo. Obana ama hazard. Kana kwa kama. I'm a hazard akutsi. I'm a hazard akutsi. I'm a hazard. Yo, my hazard. I'm a hazard. I'm a hazard. Jare luna, le sobuhla dibono, ufumane motali tsokotsa e ka rwa jaifa. Ai luna, Hey, ufumane her nalantina. Har baby carrot, motho sa. Ai luna khathatsa matla yo ibetswe o tsebetse ding ke bo mashort ha o ntse tsitsinya jwalo tse ding tsa rona ke bo mashort tse ding ke bo mashort ya phunguka mona o tsai o tsitsinya di bono a holo mona di a phunyiwa ntho tsena nakong tse ding ke bo mashort e senya go mashort o ntse o tsitsinya ha holo mona ya chepoa hesses betina hampe her. Can you just because I'm about to close? Hey, my room. Wanna go high? Gift, yeah. Hallelujah. Jesus. Aye. Tseding ke bo mashort ha le tsitsinya di bono le no re nahanela di no stingela tseding ke bo mashort tseding ke bo mashort ha o ntse tsitsinya di bono ya chepuwa ya phunguka. Allora le tsa di fatani mona motaro wa kama le alwana ko re jale le tsa WW SmackDown yo motho ba itsholo re wa yana o jetsa re wa pa kama le tsa WW SmackDown motho ba itsholo re wa yana re wa kama ko re motho bo itsholo re wa o no jetsa motho la wa kama because ha re fela baby jole ke akama motho ba qaqala bo velt ko re a qala di fatani ko re le alwana jwalo fone motho a tsitsinya body yana ka fela ka rotu o tswere ke di feet. So guys, now advantage ya o khamisa motho wa hao. Yes. Advantage ya o khamisa motho wa hao ya pele. Luna gore motho wa hao sore
wa bona like nna a lo vihle go gopotsa motho wa ka o hole le nna wa bona nna I take my time ne I take my time. I don't just come. I don't just come. Now I come when I want. Kore ha ke batla ke come mohla nna ke batlang ne. Hello. Marona le batho ba ka etsa ngo rutlo ra. Kore motho o tlo ra. O tlo motho. Moody guys ke kopa qetel ke wa bona nna I take my time ke nka nako ya kana ne I can go for an hour, I can go for 1.5 hours, I can go for 2 hours, I can go until 2 hours. I don't mind. And then unso kama wena nantse sa kame wena you can go hangata fela. But now the problem cool hona le batho ba tsebang go khamisa motho kore when o tseba o master wa khamisa motho o gona mo khamisa wena o batla kore motho o jetsa baby please like so batla o khama no but abayetsa go khama ku rutluru wa khama mo hona le batho ba ka gona go khamisa rutlo ra ya ke a khama mo now advantage ya gore motho a gona go khamisa wa tseba ke a kwala guys advantage ke ya gore when le gona o khamisana le gona o etsa sex very quick le gona o etsa di quick o easy o etsa a quick sex when le gona o khamisana very easy wa tswa khalere guys khalere tewa di mabatho re sa ba khamela re sa khama Skela tsamaya. Guys, Hale, Ovanantwe, condom. Pastor Hana the condom, Pastor Hana the condom, Gintwe, Hana the condom, Gintwe. Aruna pizza ife. Aruna pizza e. Ke bua net 1 hour 30 minutes 1.5 hour 2 hours ke sa khana na ke kama ke batla ke bua net oh mana atobala so guys ke kupa ke ske ka bara dintho mama le ampazamisa. You know when Osatsibo Kamisa Mutwa? When Osatsibo Kamisa Mutwa how? Do you know that Khale fake guys retewa di mabato sabarutel? Yes, any rohono fake or nabanna. Ka condom. Yes. Leskela na fika luna fela basadi. Luna basadi akrile akona fika mutu iketsa ka ro akama marusa kama. Le khona o iketsa ka re le kame mar le sakama.
but little now we know how to fake ka condom. Yes sir. Ke ketsa e ka re ke a khama ke sa khama because you immediately ke thewa I make sure that ra o e bone I make sure that ha o e bone condom ore ha ke a khama ha ke thewa fela sentse ke tshwere condom o tshi ha qetile se ke nka toilet paper ka speed ke iphutela ke ka speed kana go tsen e empty I can't come because some of you are letting me look miss about. And what's my guys, on a about to bow. It's not how no car, how no car, Maulik out my. On a about to bass a honum, or how ho man. You are no come. On a about to bounce a honing, nix. O toler, I'll cause come too. I'll cause. Cor unto. This payment of Icar did mona, Icar did it for mo. Kur utlwe dilisi common, utlwe dilisi kona ke tsebe. Ba ye ka re la dilele kahle, a ke tsebe di ka re le disa kae. Kuruna le batho ba reng we have sex elena. Utlwe hadio nix ha o tsebe di kae. Kuru utlwe hadio nix. Kapa di dutse mo, kuru utlwe e ka re di dutse mo. Kuru di thewe di tle mo, ai utlwe hadio nix ona le batho ba ka o yetsa mo utlwe. It's difficult to go no camera motho go you don't come go feel ya gona hale then ka condom usually who easy because you can fake we get ka wa kama wa tsaba go jetse lebo are why lesa ho baneng lesa kame le lo yona ntse ke ba ka yona re jo o tsotia sex lo aro sex okay ke kupa araba lebo robaneng le sakhame le lona lebo di punana tsa basadi a di tshwana le di movement tsa basadi a di tshwana le mocheso wa di punana ha o tshwana ke go ba Peter di punana tsa basadi a di tshwane di movement tsa lona di tshwane le mocheso wa lona ha o tshwane ona le batho ba o reng la o so le ka odima hae kore it's difficult for you o come it's difficult kore o fumana ka ro dilelekile di sperm tseno kore o tlodisa dilisiko ene jwale ke mane mo re etsa e ka re khamme ka di condom re be re o heletsa yo haiyo nix ene ha ke thewa mo ke je 12 ka speed ke reditse o tle ke reditse are I agree hona le batho ba sa kgone go khamisa next le banna hona le banna ba kekeng o thole re o tlabe le qete o sa ka wa khama o ntse le mosadi a ba sa kgone go khamisa next because sometimes so khama ho ba easy when your person our master ho khama is something a trigger one hore motho a rote guys hona o tshwantse motho a o trigger hona le ntho tso tshwantseng a di trigger ka wena so ka di condom re gona o fake ha monate ke fake ya bobedi e re gona go fake ha monate ke pull out re gona o fake ha monate o bore yo bika ro wa rota batadi ha o qetile bile lona ke le ratela ntho one ibile sometimes you don't even check o di mathawele or motho no o khamme ali check le o check o motaba o eletse yo baby yo abe ke tsa ka ro entse pull out kanti a una pull out adiatswa next adiyo di balekile adiyo because one ha le tshwane ka movement le ka hit ya le tshwane le ka a le tshwane a le tsibile le di movement tse right tse le ka gona go khamisa batho ba lona ha di master kopa o kwa. So today guys ne ke ba ka dintho tse two o khamisa motho tshwantse tsebe o khamisa motho tloela ngore batho ba lona always ba ntse ba ikamela no o tseba o khamisa motho o tshwantse o tsebe o master o khamisa motho because when le gona o master taba o khamisa motho le gona o etsa body quick sex le gona master
quickly gonna master because ke a tseba gore o tlo etsa eng be ke khama ka speed le nna ke a tseba gore ke tlo etsa eng gore go khamise ka speed very easy I can make you wa bona how ka mastera G-sport ya motho wa tseba gore morutisa jwang a le tlo sokola le di quickly la di etsa le gona o etsa di sex tsa di toilet when le gona khamisana le gona etsa di sex tsa di toilet ngwana go gae tsa di toilet o ye toilet fela motho a ba sala morao le fika le sa motho ba o rutisa 1 2 3 fela bokhama le yana bokhama be le tswa le sharp le shapa di quick very le tsile le gona emisa fela ka thoko tsela be le shapa quick because le a tseba o khamisa that is the advantage ya o tseba o khamisa that is the advantage Jwale ha thula mabota ka mora 2 minutes teng wa khama bano ke ba sa tsebo gore sex e etswa ka kelello bana ba khama 2 minutes di 2 minutes needles ha ba tsebo sex you have sex khama ke ntho ya kelello o gona controller khama ka kelello that is why ke gona go nka 1 hour. Well, that is why khona nka 1 hour 30 minutes. That is why khona nka 2 hours because ke sebedisa khama ke ntho ya kelello. Number 2 o gona o utlwa position ya motho ha tlo khamisa re mara motho yona a etsa so ke tlo khama then le gona o bua that is why ke itse le tshwantse le bua wena le motho o mo jotse re baby a o etsa jole ke tlo khama baby ke tlo etsa ke tlo khama o gona o utlwa because number 1 we need to understand taba ya khama di sperma di tlifela wa di utlwa di tlotla wa di utlwa di sperma di tlotla guys khama ha itlotla wa i utlwa now o gona o distracta kelello ya hao. You need to distract your mind. O kanka 1 hour, o kanka 2 hours we have sex without to come. As long as about distract kelelo ya ha because wa utlwa jwale ke tlo come. And wa utlwa ha motho ena a etsa so o tlo nkhamisa. So gona mo jwetsa baby ke tlo come ha ska etsa jwa. That is why ba bang ba tla o jwetsa baby tlo ke ntsha ba bang ba intsha hore di cheche then a qeteletse a kena. Ba bang ba gona ho ema motho ba re ke ema mar ba bang jwale ka runa nna ke eme but ke gona distract kelelo yaka but be ke distractor di cheche dispense tsaka be di sa tswe but be ntse ke move ke sa stop wa bona so it depend but ntho 2 minutes needles ke ntho re fela batho wa utlwa re ke tlo khama marwa di tloela re di be qeteletse di tswile because wa di utlwa ha di tlotswa qetile ke go ba babedi ba raro ba mpotse dipotso ba babedi ba bararo ba batla go mpotsa dipotso ke kwala mpotse dipotso ke kwala mpotse dipotso a ke tsebe number ya phone ena nka be ke re le mfounele ho yona ba batla mo mfounela. Thank you so much guys. Ha ke tsebe ona le motho ba batla mo mpotsa before ke kwala. If you say if o te go batla mpotsa nketse e re fela ke teng ke batla o botsa so that ke re fe nako ya o type if o teng merutela le tlhokuhle thank you doctor, there is lot to say about you. My first live join with you was so amazing. Enkosi tata, thank you Standosan, thank you son Kiredi, thank you so much. Ho squita ke taba ya kelello jwalo ka ho khama. Okay, ho squita but basadi ba bangata ba ntho a ntate moruti ke rata hore wa utlwa kama ha bongiwa are a ntate moruti ke rata ha ore wa utlwa kama ha etla ke nnete wa utlwa bongiwa o ya ifa Standosan
There is no karma ekanje. We are evil. That is why you need to we handle karma. Otontu we no be little we handle karma ya uroska batho. Otontu handle. That is why rena le batho ba ntshang kwa ya bona ba bang ba stopper then ba bang but wa utlwa karma e tlotsa simple and matleko. Abon. I can see batho ba bang but nna ke utlwa karma ya ka e tlotsa. That's all. So that is why ke gona ene ke gona distract kelelo ya ka. So, how do you get a squeater here? Squeater game, most of us they don't know baka squeater, but in most of the time, who squeater, who takam rakama. Squeak, most of the time, sit lakam rakama. But most of us are the border. Nakwasedi. Otouta ekaro utsere ke muruto ne hona le batho ba utlwa ekaro utsere ke muruto e mo motho ha tse buru ke squid into eo. Most of the time squid sita ka mrakama, but the reason why batho ba ngata ba sokola o kama, it is because most of the time batho ba qeta o kama batho ba bang ba stopa ba ya tlwela. But squid, most of the time, squid sit like a karma. That is why sometimes, Maria squid usually it's a topic for another day, man. You don't go tell it because you are like you explain. Squid sit like a karma, but squid sebaka when about to bar when uketa who hack at our karma. Ubata rumutwe, ubata te, ubata le stop. But once until it's a bill, obo bapa like athlete. Sure. And a squid. I squid. Talk about what squid is film like a bet. Harold Nampa ba fail. Charles squid. Bete Kampa fail man. Yo, aye. Yo, the pororo lebu man, the pororo. Yo, the pororo. How did you tell her the hosepipe of the shwa? Yo, agree a chaser. The hosepipe of the shwa has a shwa. So tell her as a man. Yo, you see that hosepipe of the shwa. I can speak English. It is the hose pipe of the water of Shwa. Yes. Faith won't good, man. Faith won't good. Yo, that was pipe of the Shwa. Of the Shwa. Hey, Shwa. Wow! Yo! Hi. Jole basadi baba to baba. Kauta mutara hai, tokilo road. Lona. Uta mutara hai. Gas coats, uta coats a little. I need to go come. Mutabari tewa kaudi magashi kutsuri kimuru. Pa fika man muruto ana utu. Some of you are fisherman muruto ana utu. Because in isi muruto in this squid into you.
That's basadi ba maqhotsi umntata ayihla phezulu kwam ndifuna ukuchama ba sothi ba ra thewa hleka pelinyana kopa lo ruto ha o fitla toilet man moruto hana utso because in the first place in ese moruto ntwana in the squid. Yeah, well, there's horse pipe of the shore of Lola yo yo ha kambara be matrasi kantle sizoneka sana re tla ane matrasi kantle ha o squitweng aqhanye bazalwana au squitwe yo squid and mohlang o ka squita o tlo squita every day wa bona ka squita one wa squita makata mabedi o tlo ala o roto the horse pipe of the shore of Kopa ukwala. Hai kopa ukwala. Hai kopa ukwala. Thank you guys. Arkwale. Lona o tla fumana motho a fofela slope mere a re kuta se tshwere ke moruto hle theowa ka pelenya yo ya wa bana lebo ha e ka tswa ha nngwe shwa ha o rute man yo lona Jesus utlo so tshela mo yes ya lona le tsi biscuit jale lona le na le a toilet le lo rota kwa ai suka ai makoti ai hlaphezu kwa mdifuna ukuchama mna ai ihla phezu kwa mdifuna ukuchama lena nindiam le khathatsa matlampi maqhotsa hayi hlaphezu kwam ndifuna ukuchama yo hayi ndifuna ukuchama mna ene babambalona o tlo utlwa re ke squid that is why how rota man utlwa re when uchama si utlwa moroto teng o sensitive wa rota batho sensitive ke maitse bantho o kila wa tshwarwa ke moruto o ntse have sex ha o rota man o tlo moruto wa teng o le monate o le batho le sensitive o le monate le tse bantho ke maya itse banhle ba bomba lona le squeetela di toilet instead of squeetele betheng ya motho wa o squeete ke maya itse bantho squeet la ke le route squeet is ba bomba lona le sisa toilet lona this is a toilet of man motho go tsometse toilet ntse o tlo morutona o tsojwa wa uta kena tswani are but ubwaniti past I'm one of the slopemer person wa uta hey tswani likidi emetsa se fapa lona lipulenkiedwa mudimo and a man cannot forget that moment when a woman squeaked on him. Faith ubwaniti faith yes guys pulling tlolang be me but ikare hona le kima man a witse
Ikai. But one native pastor, I'm one of the slopemer person. Guys, lona litima munati. Lona litima munati, guys. Ntero how kana ko yo have sex. And manel, can't you choose a speed. Let's say before you have sex, ne, unosa soraki muruto, ne. Before you have sex, unosa soraki muruto. But jiki muruto waka, unka soraki muruto. Then ene soraki muruto, kana ko yo we have sex. Can't you just when utoka jong riki squid. Utoka how le slope mere man unto come, use toilet uruta, kana ko yo. Utoka that muruto utswa hamnati kuri usensitive humnati man kuri ikaru kai tshwara humnati uyaqhama maruva kamnandi hasi muruto ntoni ki squid but it's just that lona le tsimuru le squid le sonsibulu usquitile ke wena wana umathethe toilet hayi ndi ihlaphezu komndi uqhama lentina hambe thewa udimaka hlemthomdimu ibilo inkimetsi na ikupolo road. Hair lona, litiman to the monati lona, litiman to the monati, rota is immediately squeaking yo monati omo cash contant. Bablella for Florence. Kidiemet are good. No, don't go sky a toilet. That and Murutato Utama. Umunati man and the Andrew Tala had a given go shalusa Juan. I get him Kubai. Bye. Joe Pastor Ibekari Ukwala Masho Ishapez Guam. Wauta Joe Pastor Ukwala Masho Ishapez Guam. Uta Butiki Nyana. How Rota? Yes, can I give back and turn and pull him? Uke butiki nyani, yes, ki wana teke. Ki squeet into you. Ki squeet luna. Ki squeet. O toilet, o jampile bete. O lo rota mani. But how rota man, uke butiki nyani. Bomu nati marua rota. Ki squeet into you. Ki squeet. Hassas. Kubai. Yo, I am banished sama. Motuaka. Motuaka arhasi murutu kisalakata, but I didn't know that was a squid. Squid one around, but why I'm late? My mates kili England. Joe now late. Yeah. Faith, you are right. Faith, you are right. It's very nice. It's like wabona squid, setswana le how come u camela kantle u etsa pull out untshitse 4-5 ya ka rapenis and then u khama u itshwere monati o mo o tshwana le o squid ae tloelang o ya di toilet le lo squidela di toilet when we have sex o qadile o have sex o sa tshwara ke moruto but jikitiko so tshwere ke moruto o monati release Etile. I love you. I love you guys. Bye-bye. Bye. Bye. I love you. I love you. Hello.
Still thinking of